Berarti tinggal satu lagi siapa guys? Oh si Atlur guys, Atlur. Belum ya? Atlur Kabuterimon. Let's go, here we go again. You know what I'm saying? Wah, ini lagi gampang bro. 無限ドラモンだ。 It's easy, you know. 太一さん、僕とテントモンに任せてください。これが幸次郎藩の知識。 Iya berubah, iya. 流れ込んできまして。 ヘラクルカブテリモン、一緒 Kita に punya 戦いま Hercules しょう。 Kabuterimon ya. Let's go, gak takut gue. Siapa sini? Maju, Grace, Sorry bro, gue punya ini bro. Brave Tornado bro. Gue punya Brave Tornado bro. Lu gue liat tuh. Giga Blaster guys. Buat enemy. High Giga Blaster. Hellhorn Buster Revise. Ini deh coba. Sakit guys. Cih, gue dikin sok. Dua lu. Main dev lu ya. Gue liat lu ya. Main dev lu ya. Ini guys. 行くぞ。頼む。ガイアフォース。 Dulu guys, sabar. Let's go. Tetap sakit. Mau lu naikin dev lu kayak apa lagi ya? Shit, itu kayak nami. Cupu. Counter kan? Gak bisa bro, counter juga sama gua. Gak bisa, dibilangin ya banget. Dulu ya, sabar ya. Gue lagi. What the fuck? Brave Tornado. Gak bakal sakit bro. Ultra counter, ngeyel banget. Oh dia naikin defense lagi ya? Kelihatan gak sih? Gue lagi counter lah. Diapain juga. 任せた。 Sakit kan, makanya ngeyel. Satu anak naikin lu. Tetap sakit defense gue. Defense gue serangan gue. Banding cuma 1700. Oh 2000 lagi. Normal kan? Mau naikin lagi lu. Gila yang nyikat ya gue ya. Kasian tau. Nih lagi. Nah. Kan sakit kan, defense gue habis kan. 任せた。 Menaikkan defense itu hanya Fana bro. Kita adu kekuatan aja. Fana bro.
Tahu Fana gak sih lo? Anjay, Fana bro. Menaikkan kekuatan itu hanya Fana. Tornado. Lagi kah? Brave Tornado. Lagi kah? Oh, udah habis. Gue kira masih ada lagi. Diserang lagi. Gue balikin. Counter lah. Gak di counter sial apa si Hercules. Masa di inilah defense ada 2 guys. Itu namanya pembantu ya. Counter kali bos. Ini, nah, kalau ada defense ya. Kalau dia ada defense aman, bentar lagi juga balik. Jadi gue bisa cashback. Tahu aja gue lagi record aja. Oke, itu spread gue bisa. Kita hadang dia guys. Ya. Itu dong ini. Body. Lagi. Mati sama siapa guys? Coba. Mati sama dia. Gokil. Naik level kali bos. Nah, itu dia bos. Gua tunggu bos. Naik 3 ATK. Death charge. Digipis. アポカリモンの扉の封印がこれで無限ドラモンの封印が消えた。 Oke, tinggal pintu 1 ya. Tapi gua mau heal dulu lah. Tes kali. Tetap aja sama Sora ya. Oke, 2. Wih, merah gini bro. 行くぞ頼む Ini lagi. Lagi. Perlu berubah nggak nih? Perlu berubahin aja total ya. Mau yang mana nih? Anjir, Crimson Flare. Strong Flare. Gila, sakit kan kalau dark. Welcome to club ya kan, Sora kalau kata Takeru sama Hikari. Jadi Holy Digimon dia guys.